Folk diva Svetlana Ceca-Ražnatović došla je u Palatu pravde u pratnji zeta Predraga od Sokoljića i osmehom kao da je nagovestila ishod sudskog postupka koji je danas okončan. Nakon što je njen branilac Goran Petronijević izneo završnu reč, Ceca i Predrag oslobođeni su svih optužbi. Pa ne razumem se baš u pravo, ali u svakom slučaju čovek je govorio činjenice i Bogu hvala da je sud to uvažio i da je presudio u našu korist. Pitali smo je kako se osjeća nakon okončanja 4-godišnje sudske agonije. Pa presrećna sam, duboko u duši sam priželjkivala ovakav ishod, ali nikad se ne zna. Mislim, moram da se zahvalim moje publici koja je sve te 4 godine i po zimi, i po snegu, i po suncu čekali tamo ispred Palate pravde i njihova podrška mi je izuzetno bilo potrebna i mnogo mi je značila. A video se i danas kako je to izgledalo. Danas su bili nešto glasniji nego ikada i srećniji. Pa radovali su se oslobađajućoj presudi. Publika je uz nju i u najtežim situacijama, a raspoloženje zbog oslobađajuće presude danas je bilo na vrhuncu. Ja dolazim iz Iriga, kraj Novog Sara, tu je jedno mjesto. Došao sam zbog Ceca, ovdje dovezao druga. Iz Kikinde sam došao da pružim podršku Svetlani Ražnatović. Nije bilo teško, obzirom da je Ceca u pitanju, nije bilo teško. Ovo sećanje ruši meni sve, moj Beograde, zagrli me. Eto, kod Cecu uz tebe smo. Ovo sećanje ruši meni sve, moj Beograde. Žena govori, da gori sve, kad kažu joj uspori, da lomi sve, ne jednom 10 puta. Hoću da budem luda. Svim tim ljudima, mladim ljudima koji me bodre, koji su uz mene, to mi je satisfakcija više da istrajem i da se borim. Folk zvezda je napokon vratila osmeh na lice, između ostalog i zbog toga što je danas rođendan njenoj sestričini. Mene očekuju slavljenički dani, danas je Heleni rođendan, 9. rođendan, evo da je čestitam i da je poželim sve najlepše. Ona je inače veliki obožavalac ekskluziva. Onda nam slede blizanci koji pune godinu dana, 15. također je razlog za slavlje, pa onda Viktor 5. maja, pa Anastasija, a onda ja. S tim što ne vjerujem da ću svoj slaviti. Zašto? To je 41. Da, 41. Ali ne zbog toga, nemam ja problem s godinama, mene to uopšte ne pogađa. Nego, ne znam, u zadnje vreme mi se nešto ne slave moji rođendani. Mada znam da budem i samo i sebi nepredvidiva, pa vidjet ćemo. Hoću da budem luda, bar 5 minuta. Sada imaju dovoljno slobodnog vremena za sebe, budući da neće nastupati do sredine maja. Meni je svo slobodno vreme najlepše da provedem u svojoj kući sa svojom porodicom, pošto mnogo putujem. Otkrila nam je i da je istinita informacija o tome da snima duet sa kolegom Acom Lukasom. Krčka se. Ja javit ću ekskluziv, mora da zna to, ime emisije nosite s razlogom, tako da sve dok to iznedefinišemo, nećemo da pričamo na sva zvona, jer kod nas važi ona prvo skoči pa reci hop. A do premijere dueta u ekskluzivu izveštavat ćemo vas o svim privatnim novitetima iz Cecinog života.